e calcia proprio Maier. È uno schema, Perisic la mette in mezzo, il colpo di testa e la rete del vantaggio. Gvardiola, l'uomo mascherato, la sblocca. Eh sì, diciamo che è ripartito meglio di come ha condotto la partita. Se la allunga troppo, Livaja allarga, il destro, palo, gol meraviglioso, il vantaggio firmato Oršić. Il gol è straordinario. Allora è arrivata la conferma, si dice Sciutalo. Perisic, palla dentro, conclusione, palla in gol, la Croazia va in vantaggio, segna l'uomo mascherato, segna Gvardiola. Allora questo è stato veramente un calcio di punizione. Fermato a sua volta El Canus, Livaja, Oršić, conclusione, palla in gol. Che rete è questa? Gol pazzesco firmato da Oršić, la Croazia ritorna in vantaggio. E questo veramente Maier qui s'élance, qui fait parler son pied gauche, la déviation de Perisic. Superbe, et 1-0, quel but! Quelle fantastique combinaison que nous ont proposé là les Croates pour marquer le 1-0 après 7 minutes de jeu. Mais c'est Stanisic qui joue mal pour moi. C'est pas fini. Le danger reste présent. Et c'est but. Il est sensationnel ce but de Oršić. L'intérieur du pied. Nein, Linksfuß Maier mit der Variante und die ist nicht schlecht. Und das ist die Führung nach einer einstudierten Freistoßvariante. Der Torschütze Joško Gvardiola von Leipzig. Auch der war angeschlagen. Gegenpressing gleich wieder an den Ball. Nochmal Livaja und Oršić mit dem Schlenzer und der war herrlich. Was für ein Treffer von Mislav Oršić. Maier, Perisic und da ist Joško Gvardiola, 1-0 Kroatien, 7. Minute durch den Leipziger. Ein Schnellstart in dieses Spiel. Livaja auf Oršić, 2-1 Kroatien. Mislav Oršić malt den rein. Modrić je le pretekal tole žogo, podal pa v sredino Maier, lepa žoga v sredino in žoga je v mreži. Gol za hrvaško reprezentanco v 7. minuti. Joško Gvardiola je zadev, lepo izpeljana akcija hrvaške reprezentance. Trije Maročani stali v vrsti in čakali na Maierja, ni pa še konec nevarnosti, kajti Livaja je v svoj žogo nazaj. Tole je priložnost, vratnica in na koncu gol hrvaške reprezentance. Oršić, ki je prej imel nekaj težav, žogo pa je zdaj le zadev. Maier, doppigliate, è buon mir, Monzima, goditi da gol, 2-0, Gvardiola realizar golin, aksion perfekt indërtuar i kroatëve. Por është këtu edhe njerë skuadra kroate, Livaja mban topin, shkojnë brenda, Monzi, Oršić, dhe gol, 2-1, super gol, Oršić, shënon, e bën mjestrin edhe njerë. Tapува Modrić, Maier, za Perisic spuštena sa glava, šansa je 0! Gvardiola! Evo radostana Hrvatska vo 7. minuta za vodstvo od 1:0, a defanzivec na Leipzig, pasivo defanziva za moment, El Canus продолжува нападот на Hrvatska. Perisic, Oršićeva, 2:1. Oršić ја заврте топката во стативата, Hrvatska води повтор па до ова прво полувреме. Линија пред наказателното си поле. Нещо заучено в хърватски вариант и гол! Ранно попадение за хърватите, прекрасно заучено положение, а Joško Gvardiola е голмайстора. С 2 подавания, качествена намеса в защита от страна на El Canus, но хърватите много бързо си връщат притежанието. Фаултов удар, топката е във вратата, красив гол, връща предината на хърватския тим. Mislav Oršić е човека, който го отбелязва. Ostavlja to za Maiera, oigrana akcija, Perisic, vrlo lepo, 1:0 vodi Hrvatska, sjajna akcija i lep pogodak već u 7. minutu. El Canusa, Livaja, prilika za novi udarac i evo gola, 2:1 vode Hrvati, Mislav Oršić. Modrić to prepušta za Maiera, ubačena lopta, povratni pas, evo šanse i vodi Hrvatska. Sjajna akcija reprezentacije Hrvatske.
Prelijep pogodak u Hrvati. Možda je mogao pucati Stanišić, ali nastavlja se napad. Evo udarca, evo gola! Kakav pogodak Oršića, 2-1. Majer za Perišića, Perišić u sredinu, Gvardioli, gol! Gol! Odmah krećemo na pravi način, 7. minuta, Joško Gvardiola! U ljevicu, ali Kovačić održava pritisak, Livaja odgodio za Oršića, Oršić, kakav sjajan pogodak! Modric plotting, it will be left for Maya and Perisic and Gvardiola! Brilliant! Magnificent set-piece goal! And the man in the mask comes up with the finishing touch. Wins it back, and now Livaja. And now there's some promise. Oršić fought it! It is a beautiful goal! Mislav Oršić! Und es ist Meier. Und es ist eine besondere Variante. Und es ist eine klasse Variante. Kroatien führt. 7. Minute. Joško Gvardiola. Was für ein Tor! Was für ein Tor! Mislav Oršić mit dem 2:1. Standardsituation für die rot-weiß karierten Kroaten, Perisic und Gvardiola. 1:0, 7. Minute, Joško Gvardiola von RB Leipzig, der Maskenmann. Kovacic ein bisschen glücklich, die Kroaten, aber dann Oršić. Ein wundervolles Tor. Mayer, Perisic und Gvardiola. Kroatien geht zum ersten Mal bei dieser WM mit 1:0 in Führung. 7. Minute, kluge Ablage von Perisic, der den Innenverteidiger von RB Leipzig bedient. Halbzeit laufen, noch einmal die Kroaten in der Vorwärtsbewegung. Oršić, Traumtor des Linksaußen von Dinamo Zagreb. Mit der Innenseite über Bono hinweggeschlänzt und dann vom Innenpfosten. Modric runs over it. Maya, let's see what they've been practicing. Well, there's the answer. That is superb. Gvardiola for Croatia. That training ground routine worked a treat. And robbed of it. El Khanous was back in there, but Croatia might not be finished, and oh, it's gone in! Oršić restores their advantage. Obranu Maroka, AR, pokuže da se odigra uigrana kombinacija, lepo ovo izgleda i evo gola. Vodi reprezentacija Hrvatske 1:0, Joško Gvardiola je strelac. Pogađa glavom Gvardiola. 3 igrača Maroka su već bila tu, pa su lako oduzeli loptu. A evo sada kakve prilike i gol! 2:1 vodi Hrvatska, Mislav Oršić je strelac. Modrić je propustio to za Majera, lijepa lopta, fino odigrano, kakav gol! Gvardiola zaslužuje gol, Gvardiola. Zaslužuje Gvardiola gol na prvenstvu svijeta. To je to 18-godišnji Rus, evo sada šanse i evo gola, 2:1 za Hrvatsku, Oršić. It will be left for Maya and Perisic and Gvardiola! Brilliant! Magnificent set-piece goal! And the man in the mask comes up with the finishing touch. The opportunity lost. But Kovacic wins it back, and now Livaja. And now there's some promise. Oršić fought it! It is a beautiful goal! Mislav Oršić! De Modric la deja pasar. Mayer con el centro. Livaja que la baja. ¡Gvardiola! ¡Gol de Croacia! Después la termina robando Kovacic. Pelota de Livaja, Marco. El remate de Oršić. ¡Palo! ¡Gol!
¡Gol de Oršić! ¡Gol de Croacia! Al fin le salió a Mislav la clásica jugada que